A, shit. Shit, upala je dole. Gledaj, ko će ja sad izvad? Koga čega zanjetne, komu čemu meni, skiš čist, kapulcom mlado, meni, koga čega zanjetne, komu čemu meni, skiš čist, kapulcom mlado. Hele, potani moj, neka sam sigurno tile promijeniti na zahodu školjku, dasku od školjke, a? Vam palo to diko na pamet? Meni je. Pukla čovječe, samo ostarosti od debljine, od težine, nema pojma, pukla je. Sad treba zamijeniti, ja? Sad čovjek misli to je odeš u dućan, kupiš novu, ovu skineš, staviš bez problema, ali tako, kako ti kupus? Čovječe, izludio sam se dok sam skinio onu staru, bogati, draga, da ti vidiš šta je to, koji je to problem. Čovječe, dole one vide dole sve, šta ja znam, zarđale, proklizale, nema ti pojma, nemaš ti od videa čovječe nikako, ne možeš pristupit, ne vidiš. Ne možeš okrenuti, nemaš snage za onu malu video okrenuti ruku, a ne možeš staviti kad sam vidio, ne možeš ključ, ne možeš ništa. Poludija sam dok se skini, a vremena mi je trebalo, a nije baš aj pol ure, samo da skiniti, izludija, priznojija se, skinija se u kratke rukave. I sad treba staviti novu školjku, kupio novu dasku. Kupim novu dasku, vidiš što ti je ova, ona kao što se spušta sama, znaš. Sad ćemo mi to montirati, vidit ćeš ti sad. To isto izgleda onako pizdarija, ali nije to pizdarija čovječe, gledaj, već ti sad okreneš ovako naopako i onda imaš ove upute za montažu. Vidiš, sad to lijepo sve piše, ali čovječe ti ne vidiš, ne možeš ti piše A, B, C, J, K, sve okej, ali mogli su staviti malo veći detalj, jer ti sad tu ne vidiš koja vida dođe, znaš, vidiš ove dijelove. Sad ti nemaš pojma, kad nisu to lijepo stavili, ajde ovo vidiš, ovo J, K, to znaš šta je, ali ove tri glavne, to mi je samo malo problem pravilo, znaš. I onda sam ja to morao malo smišljati, šta ću, kako ću, evo. Tako da znate, ovo je, znači ova je montaža, one što se sama bi se trebala spustiti, nije jeftina, brate. Ali bolje je nego one nikakve, sidneš na njih pa ljulje, onda bolje uzeti ovako malo kvalitetniji. Sad ću vam ja pokazati kako, vidiš, imaš ovo su ti kao dva glavna dijela od toga, vidiš ovo. I onda piše ti ovdje lijepo, vidiš, ovdje ti piše L, lijevo, a ovdje piše R, kada desno, right, desno, I onda ti ovdje isto tako na ovome piše, vidiš, ovdje imaš R i lijevo ovu crvenu. I onda ti crvena ti ide na ovo, lijepo to staviš, čekaj malo da promijeni ruku. Vidiš, samo natakneš ovo unutra, hop, evo ga, a ovo desno staviš na ovu stranu, nije nikakvi problem za sada, tako? Da vidimo šta idemo sad. I onda ti imaš vidiš ova dva klinčića, to ti ide u ovaj žlijeb, ovdje vidiš ovako ovaj žlijeb, i onda to ne da ovoj vidi da ispada gori dolje. Znači lijepo staviš ovako ovu, nabodeš ovu na vidu i staviš unutra, top, evo ga. Onda lijepo staviš ovu drugu. I isto tako na ovu stranu. Evo, i to smo riješili. I onda imaš ovu gumicu koju jednostavno staviš na ovo, zato što ti ona je diktom između školjke, između keramike i ovoga, tako da se keramika ne ošteti. Bolje da ovo pukne nego školjka, ako će mijenjati školjku, raditi sad duplo veći posao. I na ovu drugu stranu isto, imate ovaj kanal, tako da ne možeš faliti. Samo okreneš, hop. Dobro, moglo bi to biti malo i da ne ispada, ali eto, sad ću vam morati s dvije ruke to. Gledaj sad, vidiš. I onda imaš još ovih par vidica. I onda imaš ovih par matica ovdje i par ovih plastika koji će ti pomoći da ne središ tamo školjku, keramiku, razumiješ? I ovo ti je ključ, vidiš unutra već vida. Ovo ti je ključ koji će ti od ispod pomoći. Da sam to imao na ovoj staroj, to je bilo super, spasilo bi, ali nema, ova stara imala isto ove propelere sa strane i onda to je teško bilo odvidjeti, ne možeš ti okrenuti čovječe u onom malom prostoru, ne možeš ti okrenuti ruku. Ovo je super stvar i ovo neće nikad, ovo je od inoxa, ovo neće nikad propasti, ovo vidiš. Tako da bolje isplati svojih uzeti malo kvalitetnije nešto.
I onda gledaj sad, vidiš ovo, prvo ti ide ovi su uopće ne vide. Ovaj će ti doći u onu rupu šta je na školjci. Sad ću ti ja pokazati, vidiš, ovo se samo nabije, vidiš, može proći, vidiš, hop. Samo je nabiješ unutra. Isto tako na ovu drugu. Znači okreneš ovo prema gori i nabiješ, zato što će ovo, vidiš, ovo će ti poslije ući u oni unutar gori na školjki. I onda ovo ti je dalje jednostavno, onda ti ide ova velika, a to kad stavimo na školjku, onda ti ide ova, pa ova i ova vijenica, vidiš. Znači ovako ti ide na ovo. Ovdje znači prvo staviš ovu sad dasku gori, staviš dasku, nabodeš na školjku, onda će ti to biti odolje ovako, ovo će ti doći odolje, znači prvo staviš ovu veliku podlošku, onda će ti biti zaštita između ovoga i ovoga i školjke, da se ne ošteti keramika, pa onda ovo, vidiš da bolje stegne uz ovu maticu i to ti je to, i onda kasnije samo stegneš s ovim zavidaš. Idemo sad na najtežu operaciju, prije toga sam malo dezinficirao školjku, ja? Sad ćemo mi to riješiti, nema problema. Ove dvije plastike možeš odmah nabiti ove, to su ti te što sam ti govorio, to su ti ta dvije rupe, dva žlijeba. Odmah lipo staviš ovako, ne budeš unutra. Samo nabodeš, hop, jedna i hop, druga. Evo malo zapinje nešto, ne znam što je. Malo ćemo očistiti tu rupu. Ajde zapinje nešto. Eto ga. Sad lijepo okreneš ovu dasku normalno naopako i nabodeš ove vidice. Hop. Shit, upala je dole. Gledaj, ko će sad izvati? A sreća, pa sad to dezinficirao već, to je sreća. A jedan ti sam. Štaška radiš, dvije ručice, s jednom rukom snimaš, drugom. Mene gledaj sad. A idemo, nema druge, moraš ovo odraditi na ovi način. Evo. Sreća pa je moja školjka, majke ti, kako bi bilo da je tuđa, ajme mene, gledaj, vidi dole blaga, vidi svega dole. Evo, malo ćemo ovo uprasat. Šta ćeš? Desi se svakome, jel? Sada lipo ove vide. Nabudeš jednu kroz tamo desno, jednu lijevo. Ako uspijemo. Opa. Koju probilo je. Ove plastike lipo namjestiš na ovo. I to će ti biti kontakt između školjke i ovo da se to ne ošteti, znaš. I evo, uspio sam. Bravo ja, evo. Evo vidiš ti, sad sam je to lipo silo. Provjeriš to ti lipo da ti lipo drži u školjku, sad to pleše jebile. Pleše sad to treba. Čvrste su mi vidamo, kao što sam ti rekao, znaš. I evo sad gledaj kako uzmeš lipo ove. Prvo ove velike staviš. Vidiš dole onu vid. Ova ti ide prvo ova velika, onda ti ide ova od inoksa. I onda ti ide matica ova, vidiš što je unutra u ovome, onda ti ide matica koja će tosti, znači ovako, po redu. Znači prvo ova velika, vidiš, jel vidiš tamo, vidiš ne, na ovu vidu, vidiš ovdje ispod, hop. Prvo ti ide ta, onda ova od inoksa i onda ovo zavidaš lipo, vidiš. A mogli smo one i manje, ove stavio ragin, sreći od nje, gledajte. Maš tu vida po ure, bogati, drage. Ko je ovo izmislio? A bit će u Americi imao one školjke, one ogromne, onda ti to ne može. Evo prvo će na vida rukom, ovako je ovako. Da vidimo. Op. I nemoj stezat. Nemoj stezat do kraja, samo malo kad osjetiš ono da je tvrdo, prekini, evo, ne može dalje sa rukom. Kasnije ćemo stegnuti, idemo sastaviti drugu stranu.
Pa ćemo onda, znaš. Tako da možeš namjestiti lijepo dubinu, širinu, visinu, sve što ti odgovara. Da vidimo, hop. Evo, ako vidite vi tu ste. Jel vidite vi tu isto, ja ne znam. Ja se nadam da vidite što ovo. Čekaj. Krivo sam okrenio, vidiš, ja ono govorim kako treba, a ja krivo. Znači, prvo ova plastika, ova plastična, pa onda ova od inoxa i onda inox matica. I lijepo isto ne možete jezati s ovim ništa, nego lagano rukom. Lagano ručicom koliko može. Evo. Onda lijepo otvoriš, provjeriš ali to sve u redu. Znači ovog lovanca sad bi trebalo već raditi. Ali još nisam stegao, znaš. Evo vidiš sad to lijepo je figura, gledaj. Sad lijepo je figura. A može se tu lijepo i očistiti oko ovoga, gledaj. Nije kao one druge jeftine, one školjke. Još i kaže tamo na prospektu da je ova čak i antibakterijska, ajde, baš me zanima već, da idemo sad, hop, radi Boga mi, svedi, i sad lipo podesiš, znaš, kako god ti treba, vidiš, sad ovdje malo klapa viška. Sve tu malo vijuška vanka, izlazi malo vanka, onda je gurneš prema tamo, ovdje namjestiš ovu ovako lijepo pokriješ. Jednostavno, drugo da ti je sve simetrično lijepo, znaš, s dvije ruke lijepo, meni je malo nezgodno. S dvije ruke namjestiš i evo kad si namjestio, sad lijepo samo dotegneš one vide. Sad ćemo to da evo. Sve koja je boda, rekao bi čovjek ne još ti dasku staviti, kako nije, bogat. Da je to lako čovjek, onda bi Plenković stavlja, bogat. Ne bi zvao nekoga drugog okolo. I sad lijepo dotegneš, lagano, znaš, opet. Malo jednu stranu, malo drugo, tako da te ne pobigne. Malo jedno. I sad ovo ima ovdje rupuk, tako da možeš provući kroz ovo, vidiš, hop. Vidiš kako je nezgodno, ne možeš proći, ne možeš doći, ovdje mi je ovi ormar. Ovi ormarić, a ovo mi je zid, onda ne možeš ti, negdje je to stvarno jednostavno. Ti možeš doći ono iza, pa lagano ti vidiš sve ok, ali negdje stvarno ne može. Da vidimo, evo. I ovu dasku nikad nemojte gurat ruku. A to ima onaj R, gdje koja je R, ne znam nije koja je sad R. Jedna je left, jedna je right. U jednoj ima onaj mehanizam za spuštanje. I onda nikad nemoj to spuštati rukom, ono gurati. Pusti lagano da se uvijek da samo padne. Ako te je stislo previše, isto malo istrpi, znaš, nemoj ruku nikad gurati, onda to brzo odi. Još nešto, vidiš sad ovdje, gledaj sad, vidiš ovdje ovaj razmak veliki. I sad, vidiš sad sam ostavio, to sam namjerno ostavio, gledaj. Nisam stega do kraja, tako da vam to mogu pokazati. Znači, obje dvije ove se mogu pomicati, lijevo i desno. Ova može malo lijevo desno i ova isto tako. Znači, sad samo jednostavno odvidaš koji hoćeš i malo je pomakni. Znači, odvidaš od ispod, vidiš. I oni ključi, da vadi oni ključi. Evo ovako, vidiš ključ. Hop, malo ćemo odvidati ovu stranu. Evo. I onda samo svediš, hop. I pomakneš koliko ti treba. Tako da to ne ispada, znaš, ili bi to ispadalo sad kad bi ti to tako, evo viš, sve je to idealno, gledaj. Sad je ova do kraja i ovaj do kraja. I tako da si ti sad svoje probleme riješio. Eto ga lipotane moji, sad lipo još samo ovo dotegneš i to je to. I onda je spustiš zajedno, hop. I nikad nemojte gura rukom. Ako je gurate rukom, onda vam je gotovo. Hop. I onda lipo sitneš i koristiš to što si napravio, tako? Eto ga lipotane moji, nadam se da sam vam pomogao sad, sam pomogao. Ja sam se malo umeo satra, a nadam se da će vama biti lakše sa drugim put. Aj, stojite dobro i neću se poljubiti. Aj, bye. Ona dezinficira sve živo, aj. Živjeli Bog.